Angifonele indoda lo. Yabona into yenziwa ngoWinda ngithandanga ekuseni. Lana ngoWinda ngithandanga ukuthi isimo singathi sinje uWindi ayenza ukuchapha kunjeyana. Ngizaya ngikuthanda. Allo Panda. Alright ndoda. Zwana phela anto yabona lezi insuku vele ukuthi into zihamba njani. So zwana ngifuna ukuthi ukhuza uWindi wakho indlela ade yenze ekuseni lapha nanti. uWindi wakho ndoda uWindi into lana ukuthi lamalanga kula muntu ovunyelwa ukuthi aluma imali ngomlomo. Yabona lami ngeke ngaba nguWindi lokhanya akwazi vele ngaba ngiconductor asali ukuthi abafoli lawana usenze isivalweni ukuthi uyabe bambe kude. Kodwa nxa ukuthi kule mali yani elode ekuseni amabhondi ekuseni kanike udrive abambe imali encane. Ngoba kokani ukuthi uyaluma imali ngomlomo bese nikeza abantu lamalanga uyabona ukuthi isimo sinjani. uWindi wakho uyamazi umfana lo umfana kaDube lo. Uwenzile ekuseni wabe ngikade kwapha nemthoveni. Yabo ngoba ngicele kwapha sengicabana lo mama ade munyisa umntwana. Abantu ngapha babhizi bakhwehlela yena umunyisa umntwana nxa eqeda ukumunyisa kasabiseli lokuze. Yabo. Hayi vele abantu kumele bafundiswe kokani ukuthi kulabo mama vele bangamachapha. Ungaqeda ukumunyisa umntwana nje biseli lokuze nje. Omunye uyakhohlwa. Ngonke sihambe sisukele lokuzeli ngisukele ngokamero ngasangena etown lokeli lokuzeli ukuthi abise lokuzeli lokeli phansi umntwana sokumunye kwaze kwalala so into enjana vele akuvunyela kokani isikhathi esikulo sinzima nje abantu baye bekhwehlela ngoba uzindurukana kunamathela kwapha ngoba into lokuvele kahle kahle kufuna umuntu smartness avela abaningi uzasishiya sesismart ngoba awunto lokufuna umuntu ogezayo ugeza isandla 20 minutes usempompini ungadlali. Yabona kodwa mbona ngathi igenga liyazi etsholotsho plum kusiyale hali zana ziright vele ziyawehla lemfundeni abasethawuni babazaqonda ayabona ezemakhaya kufuna vele uthola ibhaya ungathola ibhaya esepa vele uhlala khona phana abantu bafana nje abo amapreza labana igenge zabasafe ngoba uhlaqonde emfuleni kubule emfulu ndoda emfaro kuhle kwehlala emfuleni ugeza izandla strong kusemfuleni kuhlezi kwapha kuthezi no ngisho njalo Panda kuzana abafana kakhulu kwapha emthoveni yabona even kwapha indlela abamemeza ngathi siyahamba mdala bakhulume labo bevalile ngoba umunye yabe ekhuluma ngapha yabe kunethwa vele yakusukumanzi TV yonke le so into ezinjana abazinanzelele vele ndoda azivunyele ayangilwi but lami yabona umsebenzi abonzela ngaye ngawenza so umsebenzi wona ngiyawazi yabona and bathi besuka kwaphana futhi wancenga omunye mama lona vele uyahlihla ngeflu ngathi yimvu ugcwele iflu lokho emncenga uyahamba mama uma nathi sengene ekhombini sekhwehlela ukhwehlisa sangene etown akavali lo mlomo manje ngithi siyakhuthaza manje vele umhlaba wonke ukuthi vala umlomo mawuthimula kumbe ukhwehlela vala umlomo wakho into yakubonakala ukuthi kwenzakala ungathelela abanye abantu ngoba manje asisakwazi ukuthi iflu